Ahanta mignonnet penosman kont bloavezma diorchol, yechet a prospérité. Hag ar barados e fin o puet. Et ya bloavezma dit telo. Kemendal dit goulvena, Trigare. hag etchi ar reom dior ar pep gola evit ar bloavez daouvil trivarnugen. Kregi a reom gant ar bloa neve e Paris. Sonjita million a vretonnet a zo o chom amañ da oa diom dont a velet neo. Var blasen ar ronkord emam, dirag an obelisk a zonvet Luxor hag a zo bestali l'amañ e mil eskan c'hwec'h a tregont. A dor da c'houd ebe savet an diazez gant greunven l'an du depen ar bet. Ah, mais c'est zo koz eo kalet a solut. Mais sais-tu Kalzik brezon egerien a zo amman, da skouer, tu chantig evin gant Christine Armen hag a zo labourad a boe pel zo a youlvad evit ti ar vretonnet. Mon arinme koste Aubervilliers en l'er Suezus, l'er ma zo dans, son eris a kezek. Divinet peus? Kezek, Ya. Eus ket. Et ti bartabas evim hag eno e voir zon er Ronan Bléjean. Evit poen, e meus am gav un tammig pelloc'h vodadenn vroadel gant Paul Molac, kemer a reio ar c'hannad un tammig amzer evit kontakoz gagnon. Marplez. Setu Bali Breizh et Paris, deuet gagnon. Demat Paul penaos mon kont. Mon aramat. Mon ara. Et mon maman est liors ar pider cholonen vodadenn vroadel, daoustagin on peut songe deus ar vechkenta ma zo reru amañ evel kannat. Ya tampedam, ya, bon, dek vazo bremañ. Ya. Hag chalet e oan un tammig peogwir moa pep tra da zeziskotcha ben ar fin. Hag da velet penonz e oa ar mont endro amañ evit pe en hémicycle, pe ar commission nou. Hag penonz Penaos ka vous des blas ie. klask beza e fedus un tammig. Ya, setu, hag ezor. Klask a ran, Daoustagin e tremenit kalz amzer amañ. Ya, me meus tra, ya peogwir tro daougen sizun vez a zo tremenet amañ. Ah, ya. Bevech d'ar meurs ar merc'her e vezan amañ e Paris er brojou. Ya, Hag a vechou d'ar yaou pe d'ar gwener ie. ouspen. Ya. Neuze e tre Breizh e tre Roazhon hag a Paris. Ya, Pleuermel, Roazhon, Paris, a vechou an da Roazhon evit mgavouzo et teuin goude d'ar brojou, enfin, mondon. Dizean. Daoustagin e cheñchet o sel war ar politikerez a ba oe degvloa ma zor arre justement. Pas evit gwir. Selta? Pas evit gwir. Moi golet un tammig pe penonz ez ae an traoù, e penonz e helfemp lakad ar gaouz ar traouzo, Ya. hag ar pez a zo dizanvel bremañ e helan ober un tammig evit ma viche cheñchet an traoù. Setu. Var ar yezoubian, var an emrenerez, var an traoù a den deus ar galoujou e tre Breizh a Paris a tout, quoi. Mais just a war lenne o poa paket brud gant a lezen a oa be lak e deplas a disgret war l'er evit gwarezi ar yezou bihan petra jom deus a lezen ze a lezen molak irion an de. Ah, ben ar fin an darn vrasa zo bet kadarnaet forz penonz gant ar c'huzel van reizel. Ya. A neus nemet afer ar soubidigez hag afer ar zinou diakritek. Da velet a evit ze, deum sonj evit chebrao o chanch ar van reiz. Aspi a zo da gaout? Gouzout a rid ma, ben ar fin. Ur berntud o doa lavar din a rok ne servichet da nitra ober lezen war or yezou. Ya. Hag a ben ar fin tremenet evit bon. Setu. Ma ne resket un dra bennak, forz penonz ne vo ket grit. Manet laskerket ne teim ket aben. An Chouette. ra ezo splan. Ya. Aze evelan ur visket gant ur chupen deus ar vro. Ya. Neus ket un dreskot me mestra amman vid ar brejou. Hag ezeus. Bon. Ah. Red e lakad ar chupen. Ya. Bon, evit ar gravaten e helomp dibap. Matre. Med tout diliajou a zo en gounel a zo digemeret, forz penonz. Digemeret. Loda lave? Ya. Un an deus Polynesia da skouer gant gwichamant deus ar vro. Hag, bon, neus ket ar bern me meustra.
Non, Andrei a jom... Ya, neus nemet ar mehet o deus un tammig diliajoù gant liviou a tout, bon, ar baotred gwire un tammig triste. Mais Andraze o peus un diviz o peus kemeret, mais mestra evit beza merzet hag evit ma befe laket ar goz war Andrahe. Ya, ben ar fin, bon, e oa anno peogwir oa ar granat o c'hober an rae, mais bon, neket ar pouzus ar Neket ar pouzus sa, gire. E mizeret tremenet e war kouviet a enor da vare un goan geltiek, neus e piou avez eno a petra ave gret ganto, setu displegadennou ron an erien. Dindan lein la laouret salonsou Aéroclub Rohal e Paris e c'hwezekvet arrondissement e renengav ur c'hannugen a dud. Don da reont d'ur goan geltiek. Yannick Bourdonneg eo président a Crouer a c'hoanioù keltiekman. Santé, bienvenue. Ar zonjoad de dehan divar skouer c'hoanioù keltiek fin an ontekvet kanvet hag a vode le neien dedennet ga gichou koz ar bob e Breiz. Erio et amañ penou emregerechou, alvokadet, kazetenerien, kuzulerien, embanerien, an nol aneo tom o halonouz Breiz. Evit ober an aoudegez gant bretondent hag a chome Paris bremañ, hag gant are hag a zo brezonegerien, evel just, bel amour, plijus eo a tao kompoz brezonek, dreistol e Paris. Hag gant are a zo hag a kompoz nemet galek. Evit ober un drabenag evit ar vro, ma zo stud ober. Changeran Alice a war e zo tud a gomos a penaos traoù labourioù, penaos traoù a gevret a vechou gant dud neus an avet a ze. Nol deuset, un drameneket. Ne, drameneket ne, evit Breiz. Dik Breiz. Bep sort. Mais tout, ben lak sommes, c'est Robert Poues. Ouz an daola enor ez eus strid en pedet en noce. Ar c'hoaner Alan Stivel, an député Paul Molac hag ar c'helenner eskianchou politikel Romain Pasquier. Goulenez eus bet digato respond d'ar goulenman. Dost hag ar randvro a blij a muad an dud e France a rang laka des statuts d'Ajaï. Ya, hag avdin, peogwir on a votet dija un net, evit ma biche un emrenerez, divar ar reolennou, divar al lezennou, divar ir an arc'han, hag e Breiz on a votet un dra, mais a ben ar fin, ur bern renvroioù o doa goulenet traoù, evit ma biche chanchet pe ar reolennement, pe ar reolenze, peogwir peptra ave gret e Paris, hag evel just a vechou a renvro a zo pell douz Paris. A gret eb chanch a konstitusioun? Ya, e c'hellon pober bremañ eb chanch ar konstitution. En ur chanch ar konstitution e biche esor c'hoaz. Med, da skouer, ar galoud reolenné a zo, normalement, d'ar strolegechou le c'hell, bar zo baregechou. Normalement, eve skrivet mosse vonreiz. Goude et teu a poent da ginnig ar aktrez a glas beha arpet. Crouerien l'infini o deus c'hoant da rei lans en dro dans les erez lin e Breiz. L'année dernière, il y avait 10 hectares qui ont été semés de lin en Bretagne. Cette année, il y en a plus de 1000. Et donc, notre projet, c'est celui de relocaliser une filature de lin. Mer ar aktrez ekonomikel pe sevena durel zo bez skoazellet e mosse. A bep loaz e ro kevridigez ar c'hoanioù keltiek prise 5 000 € de nos adur. SNSM, Solidarité Paysan de Bretagne, ONB, Tourtan de Mogueriec, Fondation Nominoé. Birvillet gade goan geltiek en eus kanet Alan Stivel da gloza an nozvez. C'est une bremañ porz a enor e l'ar ma eru an ol vinistret, dreamant nie. Ya. Gwelet ar bet neuze ar goan geltiek, daoustagin e oa l'er e l'ar m'ave pedet ar vinistret. Ar vinistret o tont deus Breiz eve just. Ya, l'ot zo, evel just Jean-Yves Andrian da skouer a Tudal, ya, ar c'hoez a vechou, ya. Pugur kalz aneo a zo bet, me mestra o tont deus Breiz, daoustagin e bet Ya. levet a war o mouez do sonj. Ah, se zo un aferal, mate. Ya, se a zepant petra ave goulennet gant ar gouvernement da genta tout hag bon, red e gwelet ar politikeriez zo un afer galout hag un afer poezie. Ya. Rabat dizonj al an dra. Hag bea maoudern zo an dra, ober an dra benag evit Breiz zo an dra al.
sais-tu? Da la varoude, on peut servir à République, à Arvro, Ja. hag avechou nekede ze bord peptra. Da la varoude, a ur mordian benak a zo un arp, mais neked a wala ar force penons. Hag kanadet, med senedourien ie hag ar bobl. Ar bobl a hel poea ie. A rabat disonjal an drae. Peptra a zo poezus benar. Ja. C'hwi peus lavaret ur frazen a oa a zo abouez kenan damzonj e barzar gelaouenn breton. Lavaret o peus, je suis citoyen français de nationalité bretonne. Petra o poarpoan emban gant ar frazen ze. A rabat meska ar pez omp gant a ferioù ar stad. Da la varoude neket ar stad, da la varoude de omp ni, pez ur yez implij, pez ur tsevenadur, peogwir e ouion mat force penons. Me mez o beganet e Breizh hag e ouion a boe an derou, an breton an bat pelzo. Hag evel just ne vo ket klask chanch a hanoun e kenver an drae, a zo fall. A rabat meska an traoù a zo politikel gant ar sevenadur. Se zo an dral. Hag ben ar fin an nol broioù a yamose. Hag ar pez a zo poezus hag avdin a dudius e borhal ouz penze. Justement, neo an dud a zo dizanvel. Ja. Ar pez ave debret e Breizh neket ar pez ave debret e Boalsace pe Euskadi, hag peptra a chanch an tor o senadur evel just ar golet vaioù, ar yezou, a peptra, a ben ar fin petra e Boal man e vicheket minorelezioù assemblez. Hag e helomp ober evel just ur stad hag a vichet doujus ouz ar pez omni dizanvel, assez avec gret barzer bern broioù ben ar fin nekedi es met nous on keperag e borhal a boe an dispar ben ar fin e on a sonjet e vichet red la kat an dud d'avea même eus mod. Ja. Mais c'est neket possible. Neket, evel just. Me lenn ar frazen se lavaret gant ur c'hanat a c'hell che kourier ar vreiziz den emzan tout gwelloc'h. Oh, mais ar vreiziz a zonj un drae ben ar fin peogwir. Mais non ket ma unan on lavarout un drae. Hag an dud deus ar vro a zonj un drae. Me petra e ar ekipe me mestra pa eruer amañ a evit derc'hel devenochou. Ah, c'est un drae. Bon, mate on ken pennek ne moa ket c'hoant de chanchali. Vous arit. Zenier marteze. Mate. Penons e labourid amañ ur skipailh niveruzor, penons e tremen an traoù. Ya peogwir ar chans meus d'avea barzer ur strolad a zo bihan. Da la varoude ez eus tud bar ar strolad a labour evidoun. Ouz penze unan benag Victor a labour amañ evidoun ie. Victor Gallou, ya. Ya. Hag e mosse daouzen a labour evidoun, quoi. A se zo poezus, peogwir daoual a zo e plermel. Ya. Alors, ur skipailh ben ar fin pemp din evit bar al labour neket re. Neket re, non, al labour a zo vid an ol. Ya. Matre. Klevet e war bet e mizere tremenet var istor ar festivalioù e daouvil pevar varnugen, setu un divera deus an afer da genta gant Maël Gwennek. Nullet pedaleet ve fe festivalioù an an a balamon e ve fe ket trawar a boliserien. Sebez et des bédaouzériennes gwelioù ar vro. Pour nous, l'important et la manœuvre, c'est aussi l'annulation ou le report de tous les événements en France qui demandent des unités de force mobile ou qui demandent la présence très forte de nombre de policiers. On pense à des grands festivals culturels qui ont lieu pendant l'été. Ar pojoù embannet gant ministre an diabar sa zo diez da gompren evidare a ra war dro ar gwelioù hag ar festivalioù. Gweletrekelti e gant orion a gro bopla e derou mizeos dibaoe anterkan la. Change d'eiziater a zo dibosup. Festivalioù a zo aro, lot goude, change d'eiziad a dalvez nulan hervez rener emvod ar gelte. Evit an koz e war memestra, an ar zourien a zoneno a zo tapet gant zonadegou bedabez. Rener ar festival a bouezie war ar fed ne ra ket ar polis. Hag an ar cherien war dro surentez ar gwell. E karez evit an koz ez eus 6 kan anterkandet war an dachen, daour an anterkan chikourer hag un hospital. Embodoual a vo aouzet michou da zon etre ar stad hag aouzerien ar gwelioù, chomara daoula a rog ar c'hoario olimpek. Ken dechel a reomp da veladenni neuze
à l'air vraiment gant salar pider cholonen zenier l'air m'avait dégeméret ar gazetennerien. Ya. Et moi en rola en abadan et fin mis du a he daoustaka on peut stitour ou neve va rafaire ar festivalioù d'avare à Roario Olympek et daouvil pe var varnugen. Ah, evit ar mare neus ket. Da la varode e vo red poea un tammig pegur bon evel just maudiarnez ar sevenadur a zo chalet gant rai met maudiarnez an diavar salardin abaya me nevoke tud a walar. Da la varode bon red evo ober an drabenak pegur ne helomket nulla mose ar festivalioù a zo ebreiz c'est zo skler. Ne helomka ampeled neo kenebet pegur ben ar fin en an evit neus ket plas evit lakat festivalioù an eil var l'air réglé mossé. Ya, sais-tu, pegur evit ar poen o deus ran nul a peptra. Pas peptra, met traozo. Hag, bon, ne helomp ket digemer an dra e. Non, sais-tu, daou vodeo kavout d'un diskoum kousto pe gousto Ya. force penons. Ya. Komson bremañ un tammig deus emreneeriz. Strola tiriat Korsika ar roulenn chinch ar vondreiz da gaout ur statut emrenor. Rand vro breiz, neus vote die emiz meurs un net, evit an emreneeriz. Daoust an e rankerke goulenn chinch ar vondreiz nie. Da genta tout ben ar fin a ranvro ne ouieke de vicher ur chanchamant gant ar vandreiz. Chetu perag on wamp et un tammig varzu penons e helomp ober gant ar vandreiz evel memañ. Med pegur e vo normalement ar chanchamant gant afer Calédonia neve force penons. Da la varode e vo digoret an do a reou evit klask chanch ar vandreiz. Hag ae evel just e klaskom ni président ar ranvro a ya da velet président ar senet a tout ar gar gouvernement evit Montvarok. On oa klasket ni ye ober an drabenak ar ranvro evit ma viche roet evit poea. Hag ar pez zo poezus a gav din irioù eo ma viche konzet divar an drae gant tud ar vro ye. Pegur gouzout a rit mat e Korsika, me meustra ez eus lusk gant ar Boblans, var an drae, a ne velom ket me meus mod e breiz. A padal, breiziz a la, ben brao e vefe a tout, me ya an ente devant varok a tout. Met evit ar mare, gwire ne gomzon ket a walar divar an drae. Santout a rit me mestra ur youl politikel e breiz. Ah ya, ya. A gant ar vered zo ken, pegur ar vered a lar, bon, ba, ne helomp ket ober ar pez an eus ran, gennet omp gant tout ar pez ave dibabet de Paris pe gant ar gouvernement. Sais-tu? Hag on eus youm d'ave emren evit bea tost ouz an dud, evit ma viche efedus ar servichou publik ben ar fin. Ya, ar sentiment ne deus ket galout lec'hel e beken. Ya. Neus e daou chikourneo var an drae. Ya, hag av din, a gwire, ar galout lehel a zo bi an tout. Ya, sais-tu, ya. Pegur mon a rit var an da chenye da velet neo, da geja ganto. Ah bah ya, evel just, ya, ar veret ko se spleurmel a la, bon, un drae ne zaket, bon, kudennou braz zo gant al lojeiz, evit lavaro ar virionne bremañ. Ya. Hag ar veret a la, bah ya, mais non eus ket an oustioù, a viche pouezus evit chanchantraou pe evit rei ul lojeiz da bep den, quoi. Bon, kalz labour a jom ne he. E mor ya. ne vont da l'eskel ar c'hanor distrait da labouret neuze, trug a rivraz da vez a degemeret ar c'hanor maman, e mom diustu o vont da kavout telo hag e gouviat. E peseurt bloaz hor eruet de Saint-Denis? Naut a kantriugen. Ah, ya. Pa gont dimet deus tu. Naut a kantriugen hag ma goaz a vai chom ar son hotel. Léon Mandar hag Henriette Ferrelec oa en gavet o daou assemblez e amical des Bretons de Saint-Denis. Parede ar c'hovid force pegemen, pegur eo an o daou e chom e Saint-Denis, a pa oa diestor mont da bourmen, e oa bet Léandre a li a zeti Henriette evit deski brezon e gati. A gouze, ben, pegur ma mat va gant, va ket plas bas an hotel, va ken ur gram, va ket kalz draou. An eus kaet an ti kouz, va ket konfort, va an etra bet, met bon. Rue de la boulangerie, Gissev a rue, quoi. Oui, gissev a rue. Ah, vam chom, nin va chom,
Ou quoi va eruet Arok an neuret, Arok an neuret. Et on a famille bar au Grousine bar Saint-Denis, un al bar Paris, au Voir bar Saint-Denis, et famille va caler. Et plaire peut se get connaissance ou quoi c'est ben Et frico et croire, heure et des croire. Avoir camarade, c'est digne. Et croire avoir camarade, c'est vrai. Edouard Nenes. Edouard Nenes, voilà, Edouard Nenes. On est moins vite, qui se guinera. Vous avez un aile frico raigil, un aile frico raigil. Et notez qu'en Hugen était en ria d'ag famille d'Ajom et cité de la Courtie et Saint-Denis. Mais songe de stau euseiavant qu'ils aient pouldregat. Mais je gagne banti, ma maman je gagne banti, ma maman a des brødre a des rois. Tu dal de famille de Baris déjà. Tout un brødre a croire ma maman, j'ai deux de Baris, tout. Un très brødre a des rois. Ma maman te schon met gavan gous, va un petit gous. Carles Breton va Saint-Denis. Carles Breton va la bourre à Gaz de France. Bar RATP va eu Carles. Mais ou quoi va la bourre d'usine Citroën? Une usine, fonderie, va qu'au place S, au place 10. Dira un temps, quoi. Dira que fonderie va. Et on va boire de la bourre vers Metz, va qu'est quoi. Même la bourre de Guiskemener, on tire de Baspar, rue du Sentier, va qu'à commerce et au bar gruyade, une gruyaden ou qui a goûté on bête de la bourre de femme de ménage. A goûté me se passer de concours de la bourre par bureau. Mais ce gouvernement, la mouchom, me bromme, tout un doute en virant. Quand ça me zéyen te de verra. Ah, calme. Pas que commence de retraite, avec les teuants, mais doit en devoir en school. Péran évoquant Arpillaoua. Marivon, isodimé, zed gander host ampillaouer, et loquet, frédésio gant, et dit commandant tout la l'air. Henriette de leur mémoire dispar, à Léandre au pel d'aver scolia dies et videski brezounek. A tau e deves plijadur o renengaou d'assemblées. Foué, vas amigo tout gant estou, agebilou. À Sétumé et Aubervilliers et Croix-Riva Zingaro, l'herbe et crouette dans l'Arzour, Bartabas, Agabaoué en Triwer à Vizéré et Viskini également un abaden Cébésus en vet Irish Travelers, à Cavedevez Erskipailement, Daouvreton, Daouzoner, Daouvreur, Loïc à Ronan de Bléjande, à Gaimon Nouveau de Justu, da Gilaou, Anton, Silawom.
Gouchemenou da Loïc a da Ronan Blejand, a garogat kavout Ronan evit kozeal deus an abaden Irish Travelers, et mon mouvement gestu da zelet ouz un tanva deus an abaden. Demat Ronan Madan Traou. Demat telo, ya Madan Traou. Bah ya, donc qu'il faut l'amant. Hag pler peut juste avoir dégacé da Rononai. L'air soisuz eo. E bars Roariva Zingaro e mam. Ya. Ti ar Rezek, ti ar Vagererien. Hag emant mazé et Aubervilliers. Ya, en Aubervilliers e Zingaro a boe 1900 a Pevarugen. A Penouz ou denem gavet en aventurze Irish Travelers. Dre Mafia Breiz, a drugare da Paco Portero, e kichen dinan e bon Paco Ochon, a labourad aran gant Bartabas a boe Dorwigen vlas. Paco en doa pelgomzet da Pierrick Lemou, ar zoneur violons, a Pierrick en doa pelgomzet d'Ambreur Loïc, a Loïc en doa l'arrête d'Indon. Matre, une affaire pelgomz eo. A Petra eo un Irish Traveler. Ur bobl war vale en Irish Traveler. Deus bruiverzon. Ya. Et in iwerzon e oan a rok ar wezelet. Udu ez eus racisme a enep a rezo war vale. Irish Travelers a zo brudet evit o zonerez drestol pibilin, Ilen Pipes, hag a c'han evel Thomas McCarthy a gant en abadenman. Met Travelers a zo ie zaverien kezek a boxerien. Matre. A pius o gant o seni evit an abaden. Loïc, evel just? Ya, Loïc a zon Ilen Pipes. Thomas McCarthy a c'haneur, an Irish Traveler. Thomas en deus desket kanan gant ivam, hag J.B. Mondolodi a zon boran, hag Jerry O'Connor a zon violons, Samé a zon accordéons. Vel just. Hag en ol pet den a zo en abaden? Ur c'haneur, pevar zoner, triwer mareger hag pevar marwarnugen. Pevar kalstut même estra. A rok ken dechel da gomz deus an abaden, Irish Travelers, et mon mouvement just da zelet un diel, beden rolet gandit deg vlaso ar strolat darao. Bouestan diel. Du diawan, bremenden da vanio, mon aran du diawan, que bremenden da vanio, Ginye gati o bego tra la 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 la, d'ardinitan la lende la la la, reve chopinado, Ginye gati o bego tra la 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 la, la 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 lende la la la, reve chopinado. Gazo mazo saver va sujet dans mes œillères.
Pavillon Staleri, tralala, tralala, avec les 10 ans guerre. Pavillon Staleri, kage de gogangan, Pavillon Staleri, kage de gogangan. Nachher bis nere tonnen, la de bis nere gogangan. Ja paviti vet en aran, vet die vrienden dagen. Oh ja binda, en tralala, la vet die vrienden dagen. Qua barsenti van de tweede kleve, nakapre qua barsenti van de tweede kleve. Er u weet een tadager, la, dat mij niet verdomme. Setu echu gant sonerez Breiz, ad kroget e vo da gomz de sonerez Broye-Verzon, Ronan. Ur program karget spontus peus gant an abadenn Irish Traveler sai. Ya, bemdez e vezan war leuren, sauf da lun a Dariao. Nemet da lun a Dariao. Hag daoust hag peus kasket pignat var, Ronan. Nemeus ket. Pignat meus kalzik pa oan Yowang e Louergat. Gant ur mar an vet gladiateur. Opala. A war brasseur evit ar bre. Plijus ervuez e Paris? Ya, plijus gant ar rezek ar zonerion hag ar strolat sur. Pali, vejus, ya. Ya, met kere vue ar Paris hag kalzere baouantez a zo. Ya, evel just. Ne gant ar ene ket fentus, evel just. Daoust hag an don ar rezabenn da zeni me eus ra gant eus strolajoual? Pascals, derrel a ran da bleustri war mar accordéons, hag amzer meus da evit labourat war projet personnel, nabadenn divar ben ar men, hag répertoire an daouad gant Magali Baron. Magali Baron, gazo d'avrek. Ya. Daoust hag an meus ra peus tro da zisreiz d'avreiz un tammik? Ya, met pas pel siwaz. Da lun e c'hellan, met d'ar meurs reddin e bezan e distro Paris dija. Ya, un reiz un tammik torrer, mais plus ervuez e Paris, setu mont a ra meus ra. Hag lardinta, perag out sod gant sonerez Broye-Verzon? Zodon gant sonerez Breiz hag Iwerzon da gentan peguer e sonerez. Plijus en em gavout gant zonerien e Breiz hag Iwerzon plijadur vraz a meus o chilaou zonerez hag barzaz an dut. Ya, setu. Te zo ar zoner, mais plus d'ardier, krivout sonerez. Merci braz, dit Ronan. Merci braz eye da spreur Loïc. Trugare eve d'an degemer amant gant skipail Bartabas. Hag daoust hag an e huit e bet ijinet peksun ar bezedach amant e Paris, Ronan a zo vont da gontanium un tammig giror. A bao e daouvil nao evez diskouezet Baniel Breiz var blakenou Maril Randvro Breiz. A raouk e lake breton e zo ur peksun bezedaj var o hartan. E kreiz a blavechou notek antriugen e oa bedijinet, kostez Paris, gatu deus ar gevredig esket, toast ouz astrolat politikel MOB, Mouvement pour l'Organisation de la Bretagne. Bernezodik a oa eno zouez. Da genta e oa ar bezed pe ar bezedaj, un diviz o bet etre an daou, hag en dal eo divizet lakat an ach. Ablamont d'ar gwenediz. Buen kenan era berz hag evez gwelet er bern o toioù e tiskouez ar bezedaj galor. Bretonet a touristet ie. Pen kenta oa tut koz d'ar mob a lare o bro. Ne vo ket gret kalz an ezo. Ur kant bennak a zo a walar. Hag a ber an eus gwerzet miliadou. Lanno ken braz a raoun d'ar gouarnamant hag a ziven lakad a peksun bezedaj war an o toioù e no tekant seiz a triugen. Ne vezo tre neme lizerennou ar stadorin.
Kasset eo en affaire dirag a lerzvarn a nullet an diviz diven en neube blavechou goude. Erio eo deuet ar bezedaj da veza en nostil marketing. A baoe daouvil pevarzek ez eus mer a lerien internet e hichuig a pik bezedaj da ziskwez pegen sta agin ouz breiz a da vrud a breiz var internet. Un nek mil lerien pik bezedaj a zo. Implijet e vez kalz var ar rouedadou social evel ar pik sun niverel. Demat d'or Christine Pénons Mancon. Demat d'or Goulwena Pénons Mancon da mat a jeu. Mon ara mat kenan trugare la wenon bez agonior ramon et Paris. Da staga e relit kinig a l'air mondium. Plermont bahe. E peler emon mais palais royal. C'est-tu memon mais ports ar palais royal, c'est-tu et kichen kolonenu Buren. Buren. Ya zo ana vezet tre e bror a la bez. Ya. Hag nepel az emañ ar Liors ar Palais Royal. Matre. Hag ar Palais Royal a zo l'air le naistor broral. Savet gant Richelieu a daoudez eus bet tavarniou ie o broudan menozu a sklerijen. Ah ya. Hag l'air poezus, l'air blij din, l'air sioul ie e Paris. Neus e c'hwi a zo a baoe pempla varnugen pe ouspen zo ken o labourad a youlvad evit ti ar vretonet peler o poad desket brezonek c'hwi. Mais moi, desket berzonek, gans kolober, drelizer, gans kolober, pat pampres, a me moi, eva just moi eulied ie stajou e breiz, e sker e oa, e KEAV, comme el trekeltiek a vrezonek erien, hag me moi ie, me moi zeled ouz abaden o dumandize, a me moi komprenet gwellor brezonek, hag bebzun ez aen da di a brezonek da gogea la ben afin. A oa da c'holse Stret Voltaire a daoude ti a fatonet. Nous e c'hwi zo bet prezidentez, ti ar brezonek e triwer a pevarugen a daouvil pevar, zennie? Setu, ya. Petra ve ozet ganeoc'h irioande? Irioande e ve a ozet ganin ur pred beb miz, me beg meus ar miz, e un ti krampous e ti jos, e kichen Montparnasse, hag e brezonek pen da ben, vid a brezonek erien, a vid a skoliti brezonek ie vid en em lakat da gogeal, o l'assemblès, hag modal ve a ouzet un endervez mis genver drestol vid askoludi brezonek da gaud un digare da vevan e brezonek pa d'un endervez da gogeal e brezonek. A bloa tremenet moa ouzet a nabaden divar ben ar barzaz breiz. Hag ar bloaman vo gret divar ben penkentan an istor breiz. Matre. A modal ve a ouzet ganin ie penons diou valeadon beb bloaz, ya. Un an e miz me vid dijolei a natur da skouer, vid dijolei ar parc Montsouris e brezonek ar la Poussette, a Bleugnou, a Plantenou, hag un an al evit dijolei ur arteur deus Paris. Un douare da zeski e brezonek da vevan e brezonek da zijolei a l'air emom o vevan eno e Paris, hag war lenne moa gred ur valeadan e Saint-Germain-des-Prés. Vid dijolei karteur an intelektualet a ben a fin. Setu, a kinigan beploaz e brezonek. An a vezou d'arit mat Paris, neuhe? Ya, an a vezou d'arit mat Paris. Pet den ave o teski brezonek e Paris armand? Beploaz e vezou randen benag o teski brezonek e Paris, et ti a vretonet. Bezeus kentelioù douz ar mer d'Anna Bardez, ben ar danoz, douz ar sadan vitin, kentelioù dre zoom, dre vidéo d'ar meurs d'Anna Bardez, a bep seurt. A bep seurt, ya setu, vidano la ben afin. E mon bremañ vant d'ober an aodegez gant ur podiaouan gant vet Loïc Curto, marteze an a vezid anean, pe gere ro kentelioù kan e brezonek e ti ar vretonet, me ne oa ket bet ron an irien da velet nean evit deski kana, me devid ober un dro velib gantan. O nez neket nazen, o naz neket ur jo. Ave mam goz ili botan, an eveke peye patou. Tribla sobrement et himplij Louis Curto ar velib tost bendez. Studier eo a gochom e kreisker Paris. Kalz buan re mont var velo e Paris eget gant an toio. Un ergir gant an chou enk e Paris da genta e dwelet ar gert kalz muar motse. Gant ar metro hag gant ar transport publik ne vez ket ez atav an avout ar ger, ar hanchou, a lerioù brao. Gant ar velib ne vez ket red unan kaout ur velo ban appartement,
avec un appartement chose au billet de Paris. A baoe un toulat blavechou et klasker baris et ça dans du monde var vélo. Mer à 50 km à Roudenou évident di road ou zo. Carteriou et Botoyou. A Corona Roudenou. Roudenou betreset et mis mai dauvilugen et vi m'avait fait nebetor à du den transport chou boutin et pas de mawa à chlevet Covid, Nantek et rede cré. A Goudé, Pégu ou à cresket d'implij ar vélo et zeus be diviset delher an 2 km à gantarkan à Roudenou Corona. Ouspen, ar velib ne ket ker, loig a bai 2 € anterkant bemmiz. Met tuyou fall en eus a velibiye. Ar veloiou ne vezon ket a tao estad vad. Un app en Meuse var a Pelgonza hag est possible dibap ar veloio noten nous gant ar veloio. L'eau de la station ve goulo d'armat avec lasque ar velo a l'eau d'elle ve leun avec lasque renka ar velo endro quoi. An trao a jenskals vid ar velo. Dreistol e reter hag en ors Paris, met an implijarien a rotos muur. Liamba gwellor a Roudenou et trezo, ledanad lo diouto hervez o implij, krouir eo nevez. E vi ma vo suror mont var velo, nebetor a drouz e ker, a gwellor an er a laned enni. Ave mam goz ili botan, an eve ke peye pato. Et très quand mille à quand triugen mille vélib avait formé d'amant bemde. Christine Dastaga y est var vélib rue Paris. Ah, ne ranket nan siwas. Me eus a on un temps mont var vélo e Paris. Ne blijin kentor kerzout. Ya, agus pense et la bourrit rue bars bed en treniou. Ya, me labouran e bez en treniou. Pesseur micher. Ben, mezo labourad en SMCF réseau, rompoderes l'informatique. Ya, et reneres a numérel la benafine. A mezo inginourez a labouradaran var sa réalité, a renentille, hag ober a rand var dro strolad, a zoifal broudan a numérek padus. Produit nebetor a seo daou, gant a nurzia terezet, gant ar meziontou, implij nebetor a dredan, vid ma ave fait un loden deus an dioren padus eo a benafine. Ja, c'est-tu. Nous avons pépinier à Relober un drabenag, évidemment. Ah, il fait juste implij gwellor à Pelgom de Rezouk, mirout Pelor Amzer à Nurzia Terezet, à Pelgom de Rezet et Zouk, modal Adimplij Aneo, pas l'Akada Neo el Lastes, mais de Adimplij Aneo. Ja. Ag Petarello Mober, Dasquer Kas Imelou. Scanvor. Ah, Scanvor. Ja. Mon nebetor var YouTube et trop sotse. Ober gestro écologol zo d'ober a benafin, vite numerel padus a benafin. Hag evit ti ar vretourne do poagret ur brezegen, divarben an draze. Ya mémoire ur brezegen da vloasso, divarben an dioren padus. A petra ou poa kontet? Mémoire kontet, mémoire displeget petrawa an efedou gastiguer da square. Ya. A modal petrawa a nemvodou a live trevroadel a rob 21 a rob unan varnugen et Paris da square tout de hag petra a relober ar stadou medianem regrejou a nik o dedis vit miro mon bol douar en stad vad e bloavezio o ton hag a vrezon egerien hag a doa oliet a bresegen o doa a oa be dedenet kenan gant sur trao. Ja. Un dra avec oskaz et marement. Bah ya, c'est-tu. Un dra zo poezus. Vid mirout ar woldouar en un doaremat, vid ar vugale da zon, vid ar remeziadou da zon. Ya, eve just, ya rugaldor e vet klevet an traoù gant an dut, e prestine d'ober strivou. Me gavdin eret c'hoaz broudan amenozioù, penons ta lakadan dut da gompren moe gwellor e red ober an traoù. Ya. Me gavdin e kemero an tammam zer me meustra, ya. Ya, an dra ze eus kler. Ya, se eus kler. Bon, me rede kendechel da vrud an traoù. Ya, setu, ya, dija, ya. Mat kenan. A da lakadan dut d'ober gestro écologol. Ya, displegad a pini e possible d'an al ober un drabenag. Ah ya, eva just, Thomas de betor a rembreyer, mon gant ar métro, be gant an tren, be gant ar vélo. Pe gant ar vélo, eva just, gant ar vélo, pe gant an trottinette. Hag implij ne betor ar riri, a traoù sotse.
Prenant bouet arvro, prenant bouet armaré, trausotse, urban trausodober. Urban trausodober, guiri. Trugar evras, Christine, obligea du rebet don davele da Chandor Roman et Paris, ken orvechal les Breis, martese? Ma gant plus jadur, son orvechal les Breis, ya eva just goena. Et justio vont davele da rand neve, deus bu ar zant gant sant telo irio. Ah, sais-tu, et je suis qu'on a li en Kane. Ya, redale les gazos, mais tranquille les gars. Vous voyez l'opus maniveren? Code post landelo. Lantelo, dans une vallée très révine, à la rasure. Que près des couspens. Penons et hello en immobilse, beatrech en redadik, ep ober en disterastriv, ze et argulen azav, e bar zo em penig dister. Respondem ken, san telo. Telo ne oa ket primor vidareal, finor ne la varon ket. Telo ne ket ur zant officiel. Enfin, on a vezet gant Roma, a fel din laret. A koul skoude, evet douzet a gazolet gant tud landelo. A tro ar elegua an gant ober. Redie ober anei vech an e vuez. Modal, ranko tud landelo, ober anei e palomaro var irder o archet vech bep ploas. Hir an ent. Hir an ent. Hir. Telo a c'hemreat, deud da vrez vihan der lerc'hias an samzun, e skopti dol. Bon, dol landelo, ne ket kichen, me kimen a bea e brez vihan, en deus bec'h an tourista. En em gavout a reas tal kichen chatogal, e landelo. A pa c'houlennas digon an tiern en em stalia, emma a laras dean, dite vo an douar ou a c'heli redek, e tre a c'huzeol, a kan a c'hong, a c'heng. Emma an ovan d'ober dres e velta. N'en fin tudou, telo, a geinas ar c'haro. A gerias an rougar, un droveni, e ya tudou. Hola, c'est tupera geve gwelet ataou ingal, hag a bep tro telo var gein c'haro. Allez, chojon mervad. Nekebe kontet dre a sotoni ou gant riwal di var ben santelo? Neket deud dre fall gantan daouel lavar ar virion. Matriat kavet e voneze bue ar zant ar zizun a zeu. Mir dimeur a louvre eo a velid a dradiomp evit kloza gant an abaden. Ya gant ar biramiden e kreiz ar porzh hag a zo bet savet di war goulenn fanchmit e min ar c'hant eiz a pe var ugen. Setu, mais ne doa ket plije d'an ol pa oa bet savet pel ar c'hant. Hag izio e deud alermand ave a prizier gant touristed ar bedabeiz. Ya evel don pirio. Setu. Kloza a reon gant son erez premont. Ya gant Ronan Blejan hag a voad kavet e c'hoariva Zingaro hag ema o vont da genig diom daoudon un ton ballet hag un dans fanch bet skrivet gantan ar ratosker evit ur grouenigez neve di war ben ar main. Mat kenan, ken dec'hel a rim ar zun a zeu da veladeni Paris? Pokout trouz, kenavo! Kenavo!